哦，等你回来了。那是要交费人多，那同学必须保心机呢。讲到那条ปลาปูกัว别人ไปปลาปูกัวเลยกัวติดตาปูปูนะไม่ใช่ใช้ปลาน้ำมอแต่ที่ไหนตอนนั้นนี่เจ้าน้ำมอเนี่ยไปเตะเราไปยกตื่นอย่างน้อยโดนเน่นน้อยนะเพราะฉะนั้นไปยกจมมือสู้sao tỏ đi chọn thắng như thế nào con không sai đó tuổi tì nó chạy về tiền nó YouTube bởi hổ lừa làm sao nữa cái lòng coi xịt rồi đó bây giờ nhớ đi nơi mò rồi nè sao chỉ cũng coi nữa nó tại vì luôn sao chủ rồi nè, nên chọn nó món nó phải thế là thế này cua thế này